Assalamualaikum, salam kami ucapkan. Waalaikumsalam, pian manyahutakan. Nang ada di kiri atau nang di kanan, nang ada di muka atau pembelakangan. Selamat malam, sapaan kami aturkan. Gasan Bapak Jaki, guru bama dihinan. Pinali warga kah lawan kababungasan. Gasan kakawanan nglakian man binian. Kada lupa jua parjaka wan bujangan. Mudahan salamatan sehat saumuran. Banyak terlihat kakanakan pacaran. Pina kada sadar ini bulan Ramadan. Ahu bagandingan tangan kada balapasan. Amun pina jauh pina bagi jipan. Bagi jipan awan. Dasar malaran sibuhan kabucinan. Ahu bapacaran selalu baduaan. Mudahan manuntung sakira bapantingan. Amun sudah pagat lalu bat tangisan. Gasan dan sanak ulun sabarataan. Ulun damadihin niat maingat akan. Bukan menggurui hanya menyadar akan. Bukan menaguri hanya memada akan. Awan. Pian pacaran kada terlupakan. Pian baduaan sudah jadi kewajiban. Pian bagayaan rancak kita pendapatan. Pian bagandingan ulun lahirian. Awan. Amun pacaran tiap hari dijalankan. Sembahyang pian pina balang kambingan. Apalagi ngaji membaca Al-Quran. Apalagi sampai duduk batadarusan. Awan. Bulan Ramadan harus kita manfaatkan. Gasan membaiki diri dari kekurangan. Ubah kebiasaan yang menjadi kepentingan. Sembahyang nomor 1 lawan batadarusan. Awan. Selain pacaran ulun maingat akan. Gasan kakawanan jangan terpengaruh zaman. Apalagi ini di bulan Ramadan.
kita doakan sidir sikir berataan dunia akhirat mudahan salamatan. Salamatan awan. Amun abin sadarlah kasih batobatan, jangan mahadang diberi cobaan, hanyar melamun lawan batadah tangan, minta ampunan lawan pertolongan. Pertolongan awan. Gangan balamak lawan iwak haruan, banyak dijual gesan kita babakaran. Jadikan sembahyang nomor disatukan, agar selamatan di akhirat batamuan. Batamuan awan. Sampai di sini kami menyampaikan mina beliuran ulun bamadihinan. Mohon dimaafkan bila tak dapat kesalahan. Bila ada wadai tolong dibungkusakan. Bila ada minum tolong disurungakan. Amun ada duit tolong diamplopakan. Amplopakan awan, tak cucuk bisul kawan.